Sisa melet searan pahala, sisa melet searan surga, sisa melet searan rahmat desida Allah. Dakak-dakak ja hujan lumbar nga. Surga neraka ina tetap nunggu. Marak surah Tuan Guru, sila gama telumbar berguru, le pengajian ite nunggu. Surga neraka tetap nunggu, marak surah Tuan Guru, sila gama telumbar berguru, le pengajian ite nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam muta'allimun kaslanu ay ghayra mujtahidin fi talabil ilmi afdalu 'indallah min 700 'abidin mujtahidin aw kama qala amma ba'du. Sadewek tiang hormati dane-dane pengelinsir, pemuka agama, pemuka masyarakat, singkatnya hadirin hadirat jamaah bini laki, calon-calon daripada penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Kayun meleh tentang surga ibu. Kayun, masya Allah, bing kena meleh, bing kena kayu. Mudah-mudahan pelonggoh tian sahadir semakinan niki tijan pulih rahmat maghfirah pria karunia desida Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sapertama ndawak ngiring raga sami pelonggoh tiang yat barang-barang yat sarang-sarang bausin aturin ucapin rasa syukur pelonggoh tiang kulit desida Allah Ta'ala yang alhamdulillah jelosa makin pelonggoh tiang masih tijan sehat, alhamdulillah. Masih tijan pulih kesempatan, masih tijan pulih nikmat iman Islam, masih tijan tahu melinggih, masih tijan pulih bernapas, masih tijan pulih sehat walafiat, masih tijan segala-gala niki nenten lepas pelonggoh tiang dari karunia nikmat desida Allah, masin tijan pelonggoh tiang pulih rezeki sahalal, berdua rezeki alhamdulillah,
Tijan semamen merarik malik alhamdulillah. Ibu ketakut-takut tem pemadu arah. Arak seke ibu tiang ketuan kembik mendemele te pemadu ibu. Mun jawab ke tiang isi pantun sin jawab. Napi unin ibu seno bepantun. Dek ku bani babar randu sarian ku benja enja. Dek ku bani babar madu sarian ku mesak me. Tetun dek ni bu. Aku cemoh. Lagu alhamdulillah pelungguh tiang tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Semakin belik ujian, sayan belik tantangan, sayan belik cobaan. Pelungguh tiang hadir jok kebon surga, sayan belik balasan elek desida Allah. Alhamdulillah. Sengak saran ibadah niki ampura ibu bapa. Pelungguh tiang tepiak tercipta sarang desida Allah. Nenten arak lain tujuan. Dan arak lain tujuan untuk pelungguh tiang beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dek kiak piak manusia jin kaca manusia dek kiak piak basen desida Allah manek desida Allah kecuali untuk beribadah. Tujuan pelungguh tian tepiak terutus nabiaran niki tercipta sarang desida Allah nenten arak lain untuk kita nyembah nyokor beribadah tipat desida Allah. Baik itu ibadah mahdah, baik itu ibadah ghairu mahdah. Bekenan ibadah mahdah, ibadah pegawaian mahdah niki adalah berupa sembahyang perintah-perintah santata perintah sida-sida Allah. Ngaji, puasa, bersedekah, berzakat dan semacamnya niki termasuk ia teparan ibadah mahdah. Be teparan aran ibadah ghairu mahdah. Arak teparan ibadah ghairu mahdah sa'ndin penggitan ruan di akhirat, ndin penggitan ruan pegawaian akhirat lagu bisa bernilai akhir. Lalu ngawis bapak, lalu ngawis pelungguh tiang, lalu boyak impan kaujaran sampi. Berniat sampi saisi mumimpan niki jari sangu ai tia ibadah. Jari sita pesekolah bija jari anak, jari impan senina anak, maka nilainya ibadah. Lagu lamun sekedar boyak harta, kumpulan kepek, arat sampi, arat bembek tujuan. Ada yang senang elek dunia, ada yang luik kepek melek dunia, dunia doang entahan, maka nilainya dunia. Lagu ara deparan aran ibadah ghairu mahdah. Seandainya berupa perintah desida Allah, lagu lamut gawen ini pulih pahala, ini pulih mau ibadah, yakni pegawaian dunia sataniatang untuk ibadah. Nah ya cara tapi terboyak ridha Allah ibu. Dek ngaji doang masih langan tapi terboyak ridha Allah. Napi anda lalu boyak nafkah. Peduli elek semeton jari, peduli elek tetangga, peduli elek anak yatim, peduli elek fakir miskin. Ni ibadah doang jeker lengkok lakar kening di sujud. Arak cerita ni ibu, tekesahang aran Abu Hasim. Abu Hasim niki dengan taat ahli ibadah. Bilang malam dia nasunggun li musalla masjid sin sembahyang. Nabi yang dewah gawe sembahyang sunat, tahajud, qiyamul lail, sembahyang witir, bis sing gawe.
Pas demen jam 3 malam ya lalu duduk jog jeding, berdait ke cesopok dengan nganjeng li dalam liwah jeding seno. Nabi basen saya sida sematon, oh aku seni adalah malaikat utusan dari Allah. Yok Nabi entam tertugasan si Allah Ta'ala nganjeng li julun jeding ke. Oh tiang terperintah sida-sida Allah jauh kertas. Li dalam kertas seni aran-aran dengan sak penghuni surga. Munia sabaru pacu ahli ibadah no merasen pacu. Pasti ya aran kita nani coba buka nu ni. Maka anda bongkar si malaikat lolos edaran Abu Hasim. Yok pacuan je malaikat saget dia kelupaan ulang terbuka. Dinar aran Abu Hasim. Yok berembita dah padahal kepacu ibadah. Padahal sembahyang 20 ruk. Padahal ngaji 20 ruk. Sembahyang sunat selapu bisi gawe berembita dah nak edaran kakan kertas siku nani. Tapi ini terjawab. Abu Hasim, saya adik tahun pelinggih sida entam genem ibadah. Saya adik tahun sembahyang malam kuat. Lagu kenyingkek saya tulis aram li kertas sini sebagai penghuni daripada surga tebalak sida-sida Allah. Dendek tulisan. Ya kembe apok tebalak. Memang lupa cum ibadah Abu Hasim. Genam ibadah. Lagu senina anak melapah terbalik. Lagu pakir miskin tu dekat balik. Anak yatim tu lapah. Ibadah doang puruk lagu dia muah rungu. Pakir miskin. Adik seimbang bapak. Demen selesai gawe ibadah, demen selesai gawe pengajian, demen selesai gawe sembayang, fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah manik nenek. Pada bertabur le muka bumi Allah Taala wabtagu min fadlillah, boyak karunia sakjari pengawis lampak ngawis, sakjari jual pentol lampak jual pentol, sak berdagang lampak berdagang. Lagu ieu ruan akhir zaman makin ibu luean dengan kejar dunia ketimbang akhir. Ia bukti makin luean dengan abot ngaji, luean dengan malas saya ngak Nabi manik Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai dengan saya percaya oleh Allah Ta'ala, pelonggontian terpanggil sida-sida Allah, tempuh sida-sida Allah, tekui sida-sida Allah, basen dengan tumat tabuam. Beriman tendek, beriman tak pendek, beriman melek sida Allah, beriman terbawa tempuh. Senugak dengan saya beriman, senugak dengan saya percaya leda sida Allah. La tulhiku amwalukum, dendek repot si harta dendek lale si harta benda untuk ingat kepada Allah an zikrillah. Dendek lale si harta benda, repot reot si harta benda untuk mengingat Allah. Dan akhirnya terbukti makin ibu loe batur lali zikir jok nenek gara-gara repot sihar. Buktinya mana? Buktinya banyak. Sembayang asar wasarap jelu, isi nowo, isi melester, isi berdagang. La tulhiku amwalukum, dindek lale si harta benda. Dai nak tolong ngaji to le majlis ta'lim ulil albab hingga sasar jelu ahad. Am pengajian tu nanina alo be alo semata aku jaru repot kena ke mana nampi. Mau piran angkah repot. Wala auladukum, dendek repot, dendek lali si anak bayanakem.
Teh nak tolong ngaji no, pengajian nani sampean si anak sabolat kecil retes. Ando dengan anak sakecik bolat retes nu bercerita dia nak mengaji. Coba lalu endang-endang teh mun kena bareh tebaiten, mun bayar jat teteh tu go. Alu be alu aku jadi repot ke si anak. Alu be alu aku jadi repot si baing. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Saya girang repot si harta benda untuk ingat kepada Allah, repot si anak jari bayi anakan untuk ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, termasuk dengan rugi dunia akhirat. Alah merugi bu. Berdua doan dia temele rugi nggih. Sanggup telekak le julun dengan sak membeli. Modal kedua dia 15 suri padahal 10 sin beli. Sinde meli rugi. Siap jual beli curang. Siap berdagang adina lekak. Napi bahasa halus lekak. Licik. Oh sire kasar dia. Berogong. Oh siap nak berogong. Pokon sama mau bati mereka. Lamun le dunia jane mele mau bati, lamun untuk akhirat jane mele mau bati. Padahal lepas juluk kerepotan, lepas juluk kesibukan untuk memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Dengan beriman, dengan Islam, sila mai tersembahyang, wahtama waktu asar. Lagu pura-pura tolek, pura-pura gedok. Apa sih pura-pura gedok, pura-pura tolek? Pegawai. Berarti wah bakat si manek nenek sabaru ibu bapak lalin isi harta benda, isi pegawaian, isi jabatan untuk ingat kepada Allah, maka termasuk orang-orang yang celaka, rugi, bangkrut dunia akhir. Dengan bergerenok, Masya Allah, lalu berjamaah, dengan bareng-bareng berendang lalu ngaji. Mara ibu-ibu kini ke arak sabereng jilbab, arak saputih, arak sakuning, Masya Allah. Genem ruan calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan teridoi sida-sida Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ina amat semeton jari sila gama telumbar ngaji. Engkah repot si jual beli, adet molah jelemuri. Boleh molah jelemuri bu? Melet. Jakar meresek kelor kena melet. Pelonggom tiang Masya Allah ngantos dakakan sauja, dakakan sapanas, lagu sungguh-sungguh semangat dalam rangka yat pete boyak pria karunia desida Allah. Lagu tadah baru dia juluan ngantih jam-jam telu ngantih. Wik tu tok ngaji bu, tok timun sibah. Pengajian janji jam 2. Memakak-makak datang itu jam 2 tepat. Oke ngat-ngat sekek-sekek di narak jamaah. Meni nangan ke yan payu pendek ni uning. Panitia di arak. Makak-makak tamu yak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tamu kemuh merbot nu selangga tu dalam tahun ikan ngantih kayu. Maka nengat kesi merebot, Masya Allah Ustaz dan wahrauhu ni gupuh merebot demak mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyiar di masjid.
Alhamdulillah sila jamaah mukim Masjid Sahara Ili Gubuk dani almarhum Ustaz Muhammad Ihsan sampun hadir. Al-Mukarram mula nuni bapak. Lagu si gupuh. Payu almarhum muni. Pacuan bapak de keman mati. Ya ruan si gupuh. Lagu ndin masalah pokok hadir doa. Pokok sadek darak kosong 2-3 hadir ada ngaji. Ya, sampunan banyak doang ampun tamile ngaji. 3-2 masih majelis sarano. Okay. Tetap dia mau fadilah keutamaan dengan ngaji. Ampun malas terdoang ibu, malas terdoang ngaji. Andai tawah malas ngaji, malas terdoang dengan satuntut ilmu niki bahasa Nabi al-afdalu lebih afdal indallah min 700 daripada 700 abidin mujtahidin, daripada ahli ibadah 700. Dengan penuntut ilmu sak malas doang masih solahan ketimbang dengan ahli ibadah 700. Ana itu si kemuliaan dengan litung haji. Si kebelik pahala dengan litung Dekman pelungguh tiang lumbar lek gede baru ibu. Selengkak demi selengkak. Lengkak pertama turun rahmat, lengkak kedua turun maghfirah, lengkak ketelun dan seterusnya dijamin pelungguh tiang selama arak le majelis ilmu, selama arak le majelis pengajian. Pelungguh tiang dilindungi oleh para malaikatnya Allah sampai tulak bareh jog gede. Amin ya rabbal. Elem tambah surga ibu. Melek tengih. Maling bim keduaan melem tambah surga maling melek. Lagu harus buktian bapak. Nabi si tak buktian amal soleh. Ambil jalan tapi terboyak periak Allah Ta'ala, ridun Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah, pahala Allah. Paling becat lalu silap. Am sembahyang sunat ibu ungkah mengampu sampai 100 rakaat. Am bersedekah si kepeng, iya ruan kepeng makin kesulitan. Am bersedekah si balung, wah balung bibi. Takak menu balung puluh umur bapak-bapak masih bemeli merari. Biar do gerung nok ngaji dia. Masjid gerung. Mau do bapak do deket kenapa bahasa? Ustaz, pira umur batas tekanggo merari uni. Pira jauh umur bapak balu puluh ni. Masih kanggo merari apa ndek tiang ni ustaz? Oh lama masih keras kiri kanan jak merari be bapak. Atas sembahyang sunat, ya atas bersedekah, ya puasa sunat, penyakit lemah. Sila. Orang dokter tu, dia kanggo lambatnya apa? Lagu lama puasa, insya Allah terpelihara sida-sida Allah. Musi unin takut bisa terkena punggat penyakit temahan, mending bani puasa sunat. Oh, kemurak tajalat tebin si Nabi, lalu pita boya paham deh paham, ibu dah kamjak leleh tu muri masih mau paham. Ande mak bandingan, ande mak pelunggum tiang bandingan, embi pahala sabelik, ya jelap mau, at pegawaian sa congok-congok mut mau pahala, masya Allah ngaji. Mun sa lain-lain ni bu. Berembe pegawaian sembahyang mum kena tam husuk sembahyang mum kena syarat sah rukun baru anda terima. Lamum bersedekah lamum ikhlas terima. Lamum mak riak-riak adim sak tajum-majum taparan jari dengan sugih dan nyala. Ampuh sesunat mum mak ikhlas alhamdulillah. Lagu lamun ngaji mum nyerah itu pamer gamis je ieu no mau. Lagu insya Allah sisa melet searan pahala, sisa melet searan surga, sisa melet searan rahmat desida Allah. Dakak-dakak ja hujan lumbar
surga neraka ina tetap nunggu. Marak surah Tuan Guru, sila gama telumbar berguru, le pengajian ita nunggu. Surga neraka tetap nunggu, marak surah Tuan Guru, sila gama telumbar berguru, le pengajian ita nunggu. Sampunan kan suruh tak repot reot harta benda, sila boya harta benda, suruh tu sugih si agama pak. Dek telarang sugih. Lagu sugih buat rapat jok nenek, dindek sugih ia suruh tak jauh jok nenek. Ni darah dia jari sak labah modern doa. Laik miskin, bukan kios tu julun balin, berhasil luar. Nika sama miskin laik kepacun, Masya Allah ngaji doang purun. Mau demen begak ruan harta, demen begak ruan rezeki, sekali seminggu letu. Demen terlumpat tok cabang tuku, ton piak tuku. Wah sekali sebulan mun penggita. Wah siri repot sin pikiran harta benda, setahun sekali mun penggita. Iaran sak labah modern. Suruh tersugih. Lagu adet sugih sak solah, adet sugih sak dermawan, adet sugih sak ia syarat sebab tak rapat juk desida Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah tawassal bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badr Ya Allah, salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salat